Loani iwakapetai ilo sana lo famai ua ilo atu moai ilo tau sike amai olo alofa olo alofa olo alofa e sili lavalea olo alofa olo alofa olo alofa e sili lavalea olo pua pua o te sauai i lunga i lo whaamana no mai aua mi o se ia whai o loa lofa o loa lofa o loa lofa e sili lavalea o loa lofa o loa lofa o loa lofa e sili lavalea le tua matu tamā whapai rofa ile dai loa ngalelei au lia mai manmanuia o le nei aso ua matu lata iafiafi ua taua ua moto atu la sa nei tulangi talo ai e fo'i atu pi'ina ma whaatai e nei o lo mātou ola i le nei vaega o le aso ia mātou iai fe'au ma galuega o le aso ua tuana'i le malamalama ua tauau a mau atu ma whanau leo atu ma fo'i mai faleaʻoga ia pe lava o le naina whaatai fo'i atu ia te oe nei aso fou ua whaapopoia a fai fo'i ua iai ni vaega o le soifua ma leo latuana i ai le fifia ona o tala o le whanono i nisi o mātou o ai fo'i nisi ua loa'i ai le mea e le whanau mai whiangai ma nei aso i ia oe whakau ia o te talo tātou mawhita ma oe nei aso si ia o ia fo'i toe minuti ma toe tūmā o le tutu ia o aso wi ingai meo whai no mātou whakino ai whamangalo i mātou i toto pai o te risoro mātou i ina pao nini ia e te tununga sa moa ua o mai e pui e le tua nei aso nei lao e tātou titu e whiro iai ia pei o le o ese mai i le aso na nafi e o tātou o le aso tofi le nei ai mātou o le whaatawhiti o aso whai ngā ruenga whia ngai ma le nei atunuu o lo mātou o nofo mawai mana to na ua tau warunga e o to New Zealand ma Samoa ma Australia ia o te ia tetu o le so wharele ia to no winga ia le lava mātou te tau munu iatu le patoa mātou le ugatu tatu teimi ua tōtsu malvalmin te aili tu vai lima i le afiafi o le astofi ia pe no pe atu o taiao o le asolua o le masina o topa ia o se masina pe o le pe e batua le ngata o le masina le fto ata ua mataro no lua i vai aso
be soro na lua le nei lea ia o le paua le masina o ke topa November, December ia ona mai apu leo le nei tausanga. Patalo patu ia tunu mafono ese e o lo mafuta mai Melbourne i Australia teula mo tu pou Ioane tui paiti ngau le malie o ki ia pena fo'i ia tunu mafono ela matai rata talo fat fo ia Amelia Fa'amoana ia lei le puua mai lang Fa'amalo ia talo fat fo i tatu totua ma le au nanga o sei au te potuali'i o Evo Lave ia malo tu le epa soli ia la lupe fa'alele lau fa'alele manuia ia le programe alofa mai mea pona i Australia ia pena fo'i o fa'apouina tanielu fo'i le fa'atalapatu o makuta mai inai o Tara i Aukilani New Zealand Jean Collins Purcell ia le nga o lo fa'atalapa mai le tatu programe o le lupe fa'alele ia manatu o le ua tatu matamea i le tatu mataisili tatu te afe iai tatu te fesili iai ia mase'i o tatu fa'anono manu i lo tatu matai abe iai le fa'amua ia e tusa o lana tausinga ia te oe ma'u mai tatu uma le ua ele ngata na ua taunu o tu le Australia lo matu ia le astofi ia o lo o amata foi o tape penda le nei tu no ile ngaso so atu fai un or to sanga io e pio no fai atu le ua mai era ia le tatu o ese met aforto sanga le tatu anga i fu lalo au vai maunga tatu polonga le tatu o ia uni pe io na ia tumtumunga o folonga o afa ia tau sanga ia tatu tipa mai lole uni lai au kuso sistema uni lai au kuso sistema ia lo tatu o kitop mam vetele le algo tau sanga mai fai taunga oso ia au walava le tatu i lau folonga no sa balinga ia tatu malo masani ia o le fionga ia leota ia pe tali tu la e ono ia i matou ia konuinga o le tāna o le lua ia te utou ia o kilani wada o sui taimi o te o kilani te pe o maro te tusa taimi o tou mani ma Samoa ia o lo tou taimi fatasi ma Samoa o la u ngoa le porkalame o le lupe fa'alele o le ngoa e mwhai aina o toe apa lo mapofau ma o toe manatua taimi o le talavou ma le taimi o le tuputupu e se i oa ina anga i mai ia tu nei ia ma avea i ma lupe fa'alele o me nei o ainga ia a whaape foi la o nai te mai moa ma e matamata mai i oe a whai o oe te loa o ora tangata tausi ahai a pai te sila pia o ora tangata o lo o e ngā lue se company po se malo o aila o ani ngā luenga o lo ke ngai ma oe e te loa e sa ili ai manu moro ai ona e sila pia lea oe o le lupe fa'alele alo ai ai mena e tau e tele ia le tatu tautua ma le nanga ona nei ta o matamata i toe sauninga o se tasi o lupe fa'alele anu'u ma ainga ia po le lupe fa'alele po ia le kalisia o au ale e whakasa i Aukilani New Zealand i le kalisia sa whanoko e ta'ua o le pito nu'u o te atatu o te li o a ui e lina e ai o iai e o te li loa taimi na o wanga i atua i New Zealand e o te le mtua u le lo lava po whea tonu Aukilani ia iai me ta'ua te atatu
te atatula iai le kalesia ia piu ina sangalue ai ia le sunga i le whawhengainga le toeina pensione malolo ia le sunga ia Lucky Richard Slade. Sa umatamata ila na nei tele ila tō tāua sa au wa ai iai i le li sa whaima malo ma whamasino silia sa mo ia le malu e mani o le malu Herman Ritzler ia wa pi o lono anko ia si whaiti au o maliu ia sa iai fo'i ia le konsula o le malo Samoa ia palu salue whaapo le lua ia sa o ai fo'i iai i le tamaitai pule o mai i sa wai i le tumaro pale alupo o ai fo'i le vai se tā ai fo'i le wai au tima le vai se tā le pi o ia le na o le ai mana ia la ta whaalongolongo i mori mau o le fo'i lupe whaalele taua lona soifua au auna o le tasi le upu e peina whai ma moto tau awea le toi ina i lona ainga o lana whanau ma lona ainga ato. Do the best and let God do the rest. Ese matangofi o lana upu malosi i lana whanau o lana upu e whai i lona to'orua o lana upu e whai i lona uso o na tua whakine le pula faru se puru wiva le whanau o toi ina wiva 19 or 20 le whanau o toi ina o sawa inaia malo ia mission fatua le ala e iai i le paletama o le matuatu danga ele manino mai le fa inga o tangata tupunga mai i le tama o le sunga i whawhengainga o whawhengainga toi ina malolola pa ia e to se pulu ma to iwa pe to se pulu maona siblings yo so ele se ainga la titi ele se ainga la titi ile tau ai ai ma le tau e mana ia nai tala anga papea ia le fula to atai loa le to tele o uso ma tua fine o le ali o le fo i lupe whaalele ia o le susunga i le whaite auto ina pensione malolo Lucky Richard Slade ia sa nga tailea sa o wa ai fo i iai e to tele ana i tangata tāua sa iai fo i le former Prime Minister o le Malo Tonga Ioe na o iai na o whaangolongo iai ia na le ngata i le nasa iai fo i sieli i fo i lea o anai o ai anai lea sa le tātau la bua ma le whainga o seni ma New Zealand sa o ai atu fo iai to tele tangata i longo le malo ia ma siona uso pi o siona uso ia le malu Roy Slade ia sa o ai po i le temi o sauninga ia pi o tele na o mori mau sa whanono iai ele ngata o mori mau o whanau paua leo si mea tau anai afa anai thank you na anai afa anai ia o ai manisi no o wa ai ia ma siali sa fai mo konsula asa mo ai tonu o kilani tausanga o mawai o whaoro toi ioe sina tangata sa o ai sa fai fu ilana mori mau ma tango fie mori mau tangata o le upu na laualunga na whanonga le ai se mori mau ele i mentioning e o ai tangata elin tangata o le ainga o wopa na lato mentioninga ia le winga o le alupe whaalele o le ote o le tamae ote ioe o tele ilo tele la se winga le langa pina o whaia o te manino o te malamlama o te masani le iai o se tangata nga malu le pina o whaia tu le vaitemi o nofo le hostori tai avele
o laki la sana ia tausia ia le hostel a vele i le nā temi ia susa o ia tuse o ia whaia lotu. Ia mai le temi ia so o ane ai ma to ina ingo ia evangelia uala evangelia a pe o nai whaiwhi au nā sa la tu tausia ia umali li uma. Ewa na mariuso ina uala evangelia ia la patoa tu malo atu ia e usuia fono e le susunga i le toi ina tu ina pensione malolo. O se tangata fo i le leila na matau Sicily, e leila na pulelaa. Se tangata e wha maoni i lona wala awina o ia. Ai no loala ia le fo i whaiwhi au masion fatua. Natu yaso ia masalo a ua ia la whanau pena o tasi. E o lea i fo i o lai tama mateni tala moua. Ioe, ia o le teimi na pisa nei lo umai tangata. E lo tu pope sion fatua. Ia e pe tau whawhita auli fo ia le fatua i nawa i teimi popo fou ona la e. Ioe. Di sata whaarongolonga i tala i nā tangata matauia o mātou, matau tai o la tōm tau tuta. Ia mawai vastai le mea e sa iai ia o te masani te poila i nei iona tō whawhine la iti pei o le mātou au ngā tupulanga na ia o ngala tau polisi ia wa o mai tai avele ilo mātou tau sa patasi. Ia ai pei ona o tala o lau mea taua nana o tau whanongolongo po le ase palea o ngā māneia ia e whaamatala mai i leo langa po i o lea lupe paalele a ainga. Na o laki e tupunga mai i le whaiwhi au e suafa ia mawaenga Slate. Mawaenga Slate o lona grandfather. Pela paua leo le suli o a inga ato ma nemo tangata ato na muli turanga vai o tamapi au pole la tu grandfather ia mawaenga Slate ia sa fai au sa fai lo tusi o le kalesia o sa fai fo ima i le tausanga e tasi iwa whaabaru tasi iwa whaono se temi whapena ia o na paure o tangata umaro laki le to iai maseisia au le ainga o le ainga whaiwhi au. Paura tangata o le ainga o le tangata whaifu ia Slate. E leo maalua la e ai. Ai o ngai na i uatu i kanana fau. I o rau tau whanongolongo atu le na i o e sai ai po isi tama i ta Stina Retzler. Lea po isa i o e le pepi uma o le nai lunga o le tato ofisa po ilea le PSC i ei puilona tūlanga maurunga o ro whaongaina iai ia lona soifua mleola te ro mautinopo iai lava le PSC ia po suisis paanga o le tautua nanga whatarapati asi vale pasesa. Watching you from here in Long Beach, so God bless and wonderful program. Thank you, Sivale. Malofa, tai Maria Tiai, patalofa po ia Mautiva, ia malo le mafuta mafilo mai ia moro tui talofa uso felwa i le tula e ono mato ia o le lua le na to. Ia patalofa po ia tuala faupusa reti manu. Ia malo o lo o patar mai patar po ia le tatu tutua male nanga ia pe ona i vaenga na sa o ele umitele se te mi ape o pikia mai le vaenga na o pei o langa o le te male tau tala ia lefu to ina ele ngata o lana li o malana whanau malona to o lona aina o lana autalvo. Do your best. Let God deal with the rest. Mana ia pai le mea ua mawhai ua ngata ai li tato mawhai. O isi mea le yo o ia li tato mawhai.
e tu la i le tua ni te mana ia i le whainga o tana. Do your best. Anyway, and leave the rest to the man above. Te lia te malo na fa o mea le la ele ufu le o mea e ngata i ngase e tatu. I take off what we na te malo. E muta i le tatu mawhai malo tatu loa. Ai whatu a mata i ngā lona e le whatu sa tusalia sousila pia mo so tatu i loa. I le iloa ma le atua e ou oe ma tatu uma. Ma nei le upu. Ma nei le tala mai i le fofonga o se lupe whaalele whatuatua i le atu. Mantua le apo i au whenga luenga i le ofise tamalingi. Au avela u senga i piti mo tau sanga supposed to be 4 years i oe ia na iai le matu pepa na tusi na uman matu ta milo ato i le island of piti. Mea tau awala e oso atu Queensland, Kingsland, yo e pio awala e ta milo i ai o Fiji le tonu le suba e le o Kamai Islands fo i e te ta milo e nandonga so o le iatia il po kalame na le aonga sa ai le nabai tau o le susunga la i to ina ialaki na ia feso soani o la pepa na abe i Samoa i mo le meo le development, how to develop the youth of South-Pacific nations for le atina eina o tuplang talabo tono Pasifika o le pepana na mato o le susunga la iana na fiso soni tele i o information o le history o le ekalesia ia ma mea tau vaenga tupulanga talavou i le nāwai tau o le valulua valutolu se pai tele whapena valutasi valulua valutolu ia e le ngalo ia au nao ngā le ngalo o lupe whaalele ainga nuu e mesi o le kālesia o ia lea ua tuua maftanga au te atala na nei i le pi o le wharitua o le tunga tu ina malo lona pa uma e mori mau o le final service le na pene ia ma mori e turoa i lona ori o sanga tu mau ia e pe nei la TV ia o le whaatoa uma ne mori mau o tina ia Terry ia sa inai matau uta o lona tuangane ia sieni fuilele fai maile le a fuile ngole newspaper le ia tule e pasai ia sieni o pios yo matialinga pio sioa o tua fine o pio ia le partua o tua ina pesi o masani le ia yo ona ele ngata sa matu turfi matau tu ai o ia lana u falongo longo ia sona pe tele ina fautuaina ia sunga tu ina ile teni le maru ia ona ola e yo lona fatua yo alua tua Terry ma le short yo petina ona le alela o te modi mau fatua ele fai ngo fie ia le amatanga o la matanga ona o ia o le pope a o tu ina ia o le fefe awi mai manua yo fei loa i a o anga iatu o fai ngia luenga te mai tai o Terry i le official New Zealand i tonu o pia ia ai pie le feme masanina la tu sunga pete au ia matu malo ho ele ai o naipo o lue ia le o uma mai malua i le official parimia i le atu le nave teni ia i folai lalo e malo ia poni palangi po o intangata ia mala filoa i loa ia yo ma parea i loa le silis a maua muri ai ia e lotu popeles ia ai umai malua le si ufa fenga tai
manei ana story nai ori laiti nai yo manei ala ferua ir camera ko le unga camera before camera lalo le fanau tali ye tamati te pelo te falo no tamati I ori ala to matua wa multinoel I fanau de sis tamati ti ola na me ten pelo te falo no tamati so e mali foi mena amata meina I ora tu tamama na vitina tu tilo e fa pena mata to ia fu o matu tua te ita whanau ia a whanau me fo I pēna whawhiwhena a mata ma ua ma le rato tina ia te lero a o winga ia o le soifuanga ia pi fifi ata tupu kalame o le lupe whaalele langa e le I mawhai o na noko noko mawhai na lele na a mata mai a tau fō mai a oai tonu for love ia ele I paingo fie fo I le ngā luenga tau mawhai o matua e whaalele tato ia tau mawhai I ua pio tele au teimi e mafua I nei me o inga mana tua fo tau te whea ngai loa ia o matua ainga pe o le afiafi au asusa o sos o fiafia sa pe o sona tele ina fai ai whatonunga. Tala noa mai e tamai, tala noa mai e tina, ia ele tau di aila ia fiafi po le leo. Uma fe au lau ni ai, temina ele fini lau ai, e lau, batule me ai lau, ia mua aver me le lau do matua, ina malo matua, ia fa solo ai tenio le ainga, ia, ai la o te mana tua le temina o le titi. O lo anko e ngoa ia faitala le ngoa I lisi o uso matua o le tangata. Ia malisi o lisi e li I o pina matu ai o matu uso. Te le iloa o le matu ai. To a matu manino e o matu tu. Io e ua iloa e lisi. Matu manino e se uma matu tamama o matu tina. Io o matu o tamana tausia o le matua na o tina o le lata mamoi I o tina. A o tanau le ai na tausi fatasi matu. O kasi to tele o matu. Fato a matu manino mulia e the me tano le lea onga a o man me ta o extended family mali nuclear family io no fare mo ma pau o fa tai ile tua na o wola mai ile extended family io ele to tasi ele to lua to I to fa I tu ainga o le ainga ma to wola fatas io to ata mala mai lo ina a so pa peari te ita so tau so mo so tu pina mo ina matu fiola patas a le ponti lea na tapena ai matu e matua e ye tengi matu te felele e se ai paleli olea io e ye le tengi na tapena matu e to ina le malelo matu e matu te felelei e se ai mare no foanga lea. Te mana tua lea po, ina ua o walu, ua solo Senate 2, Senate 3. O lo sa vali tunga lai tua fale o risi ai, o lai fai imo mea, lai fai imo fai ngā fai pele, ko tro nufo I loi au ngā, te iau fai maili ta malo e ana le me ia, sau eli patai ia ora tuloa o lela o umana to tau ai na ia I fo tau falo o fai mele tana ia tamata ia tau ele so tama ia le falo watu o le longo le leila falo o le manai e la falo
ia o saulo le fiafina o uma mo faipelenga tamaiti tumu ai ia tua o le fale o le ainga o saulo matua vaenga le o la porkalane o le lupe fale o vaenga uma ia o le amatanga o e tapena ai o e ma le awala ma le taimi e faalele e se ai o e ma le li'o o matua the same preparation for le tatu te faia e tapena ia tatu whanau e tapena e whelelei e sertu tatu o lo saula o saua i le whale tumua o le whanono o le whiwhia o tangi langa fo te ola e ui ina matutua to ina malo matua nati au o lo wa whaitau moni aro mafau o lo tamama lo tina a tolo mon mulia ina ua o whainga whaipelenga i na oso ele tala tangata pe me le saulo o whai atu la le toi tala le atu ina na pipe ai lo ulupe whale vai oe atari au e te popole tana ioi na mafua lo whai u ile a om ioi o lo whai una ioi pe mei lo toi vai tusa pole ale po fere la lorangi e te ame a e mana tua tau sia maranga le leia oe o me tau ona ile o whai u me tau ioi and ele pengofina nalo ia ai whaktai le tu leo o mai tatu malo tatu te toe tala noa ia i le taua o le ngor purkala o le lupe whaalele ai sea e ta pena tatu o tatu matua i ele tengi whaalele ai tatu at the same time e iai fore tengi tatu te matua ma tatu ta pena ai e tatu whana e tengi whelele i sea im tatu ia a fia mai lau fionga leota ia ole wol para masanya tatu proklame ia manatu le foi ua mai le nei lao le lei ese mai le vai aso tuna ai ia ai fio mai o fionga o le lupe falele ainga nuu ma fio anga mai kalesia ia si ta filo foi ma fa wau proklame masani ia ole nei Tiafi ia pa tui lewa noa patal pa mai i lo tatu nu mat falo ia poli atu la u fa malo ma la fa tai tulepa tai la vai lewa noa o toi mo fo i tatu ti toi sang e fo i ma tatu fa soa pe o le nganga la vale ia te tatu fa talo fa toi le pa ia ma le mamalu le tunu tu la toa o le tunu o lo fa pe ona fa funga mai ia mai se fo ia tina matutua ta mama tutua hele lava si vaenga lea tulepan na matu feloai si tina e no ia litia ia o tope mai asi lo matua e popo mai lo tau am fai mai ele misi ia tau ia tulepan malan pokalame ai sili e pe o te mi o tato fatatanuanga masi fatua foi le ia mo fanua ia fatalo fatua i le tina ia litia ia fa pe foi tai male pe mita ia malna foi tu ole tato ole ainga ia me se i lato mala volo fa pe fa fo mai sunga fa fenga mo lato faltua a pe foi ia no fo atofio e kalesia te tasi fa malo ia e pe ia o tala fo ia ile taimi o la felo ia se avatali ia ole aval nei le tua le ava fo nei ka tu te filo ia il nei aso ia le ava fo na o le file mu o le tua ta tu te fa ma vai ai ia o sa to e so atu nai le tu il tu langa le atu le pa fa malo tu fo i la sunga ile ono sa ia fo io tu langa o me fa pe nei ia me fo o lo vesi mai sa mo ia me se fo ta tu ia nei atu nu ia fa malo la vale o sai a pe foi faltua e mai se no falo ia ma le lo tato
ainga o lo whapeo na ilunga o le tātou pokalame nei. Ia. Moni lelei. Haftai fo i le ngata fo lau fa malo mai ia a o le fa malo fo malo le so fo lau lelei malo le sila mo le baba ya tu suru le tino ia o lo mo pe le malosi ia fa poina i le aso ma le aso i le futa to e felo i ese mai le vai aso fo na Ia. se me avavi I. e foi tawina aso ia le sa ta felo i le aso to fio le vai aso te nei ia le uta tu to i o le sfarele na o to e lo te lo suito te I. e aí le me la ele me no mata matai ke o so me te mi ni sila o sui Ia. le la fato a o loi ai le au te no fa mo sa po se te mi o ke to pa sui e tu te I. o ko ni mai sa e ai le sa vinga o le tu ina le ni Le ai. Tu le No, pa na o i nisi vaenga o le ngaluenga. okay Na o to ia sa o le ale sa unanga fo ile taimi. i Na sa o lo taimi no walu ile lotu wa mato e sui le ba o le sa. Ya sui ya sui le ba o le sa. Na sa o la taimi no walu ile lotu. Ai o i fol maliu no walu e piki mai esto i no pasa te vale mataia. E matio e fai le maliu o le si foi tamama tua e walu su 5 tausanga o le tu maoli. oh okay O lona fine la no fo Malaysia o nefi. Ia ele ai la ia o lo foi ia nai tangata whapene. Ele ai ni ekalesia. i Ia o me fol na ese la u alo fai si o mato foi fai au. Po ai al tangata o le community foi le ai mana o mia se fai ngā lotu ma me whapena. Ia e vile tua stoina sa stoina mau. oh i Ia nā lana mai ai le polna. Ia o le lotu tu e fai le ono. Ale ai fai au mea ma tau su e pese ole mea ia au o fai o vai tu sole a ese se le waki au o la sa ole le waki ole o computer ia to soila ele tu ele fitu ia le matou ia ai na matua mana ia la fo na fo i tala inga tulepa tele o tato ainga nei maoli ele o se ekalesia ai na wa umale fa malosi au toina ia wa fai foi ia talo mena ia wa matua i tele tato le ainga o le fa peo na wa ia tu le sauninga le sa io ia ona ole mea ale ia tato ele ngata fu on tato so soani ia ai tu ina tu ai foi le anga le lei o le tua ma le fa o tanga ia Yesu Kristo lo tato ola ma so fu ai nei la langi ia singa si tamai fam talanga mana ia na il baua vai aso mastoi no pasta vale Manaia. Yo mea e tatu te a whi e ta uele sua forta maloa, ia la mea. Sa ulele a. Ia ona la o mātou i New Zealand nei atunu. So se maoli lawa maliu e ave ai o le marae. Ia o le totele la o tata ia e ola i nei o kilani. E mai north. Ia na ave ala i lunga i north ia le tino maliu o sto ina o lena te uai. Ia o le la fatoa mai nei ia le ainga mai lunga. Atasi na mena ufa pispisi e. O le awa ia le sauninga sto ina o laki. Okay. Le to ina malolo. Pensione. Ia, se vai atu sina o tala il to ina le. Sauno. O le to ina le o laki. Na ina o faia le, sa ele maliu na o na tuto to o ile maliu. Asilo matua foi le o polo feu. Yendo. Ina i auto. Ia. Ai na lua toila al to ina matal no foi le na batula na sosoani. Ia tama ho ia tama tua. Tasi le ie a ola se ie maltupe. Pawal na. Ire yani. Ia malua to elo foi le fa pia alfa ngol tatu mea fa taulanga. Ia. O to e ama fai tala. Ia le foi sa ulaunga. O ia la ulo to launga. Ia o to ina be. Ele sa fai mai o. Ire a feia foi sa ulaunga ia se mamalu mapa ia o to ina. Ia na matal no ale le o to famana tua le ia o fate ia salo wa ngalo ia oi ai o ulena tata mo e le fu a malifa
Yo, tama na wala. Osto ina matamo il fu ala mali fa matumo la Höflich fo io James Höflich fa. Si vaengal na talo to ina mo ya. Walo fo tato nei ele tele ta alo ya umang alu kamo e saula kapi ya alu soka. O talaanga to ina leota la faulo pe o ia le founder le au soka le University. Ia. O ia na amta ia lala o le mali waru sto ina la ba carry on na be tupulanga University. Leia. Very sportman ia to ina. Tata fo ia fi talunga. Yo. Ia, so mo pe pa wo mai la. Ia, pe o le tūlangal na ma tal noe maltoina. O le toina fo ila I tutonu o me fai tonu I New Zealand. O ia fo sa ta ina le tasi o maftanga mua lava. Ia, e kalesia uma, fai fe au e kalesia uma, Elena al taitira. So fatas. So fatas, yo. Ia ele mamona, ia ele, ia uma, ia e kalesia eses. Yo, ole. Tai palam tabali. O para onde o te vale la, fai lau tusi al toina, whama vai lo te vale ua fitusu lima ona I ona tausang. Ia ai whama vai malaki, mai laki, o ele ai, whama vai atu foi mau ia mal presidente. Io, ese le tausa fia o winga o lea fo I toina, I tutonu I nei, mai se ai kalesia, mantua lava le maliu na silo matua polo feu. Na ia wa atu nei te neti ia mantu o le lava ta wa ole le avengo o le sua mena ia wa lo ele si teine na no foi lalo wa batu la le sua to ina vo le nga ia nga o teine na ia va la uma lo to le sei fa sa o mela ele le ia o fa ko le o ia le tu to ia sa o le ya o lo a onga uma me uma ai el tanga tai le fia ia lo no winga o el tanga tai le lo ma fa pe te talia ina le fatuanga to ina ia na ma nei talia le ia na teine ia fa sa o final na me ma nei o tele lavo o sua ia ia ma nei vota po kalambe le tau fa mam na mai ko le fu va ngan fa sa o to ina fa sa ngal me to silien ta u ia te ile mele ata ia tu le sua e vatu le vai lolo o le niu le tau ne o le niu ia mo mea o fanguinu ma mena e batu la avisa o ilunga o le nganga ngal toina batu sa o ilunga o toina ia batu la isi mau me foi pe o pusa apa mena ia e batu ala tu I steine le e ona avele teine anga I tanga mai e fa sosoina ai pe o le nganga na foi le toina no ulo ma nei tele vai o nei vai teimi o sui fainga wana no foi lunga na foa o me foi na wa lai ona fa ale mau ale le na tingne mana tama ye o tu ave me po fela o e tu ia ia ma nei fa saunga na to ina wa ia fa sa mai ai ma nei pe ia la fa long o sto ina ote ele ote le o po si fala o ma nei le te pa ye ta mataido ia o lana pa marosi lana pa na uri temfule le fu e po talonga po a po keep up the mit wale le fatwa fa ve mitamiti wa that's it wale fa mero fa perta la toina just go do your best let God the rest mana ia fa marosi mo ta to la pai le meu e mawhaina. Na o leia. Paenga, o lisi paenga uma. Tu le pua e. Ia. Mana ia. Ia, nota, te salo e te mifo i o na e tulin ta upu e te pena mai ai. Ia. O lo la walunga le tulanga o le tusi alo ia lea e. Papa o e nei le. Papea umanafi ai ona nei. Le puitu e mai a news mai Samoa. Ia. E se uma tangata male latuva ai. E se foi news ma latu o meia e fua le tala le fai news. Ile te li fai ai na langolango. Ia. Me mata tia le na ole
Tatu tiro ata to ai ni lau te lengo ne. Yo le foi la fe menisi to valu tusia. Le fe menisi to se fu. Le fe menisi to fa. Fe menisi to lua. E po le lava nu melan tusia. Le foi la fe menisi. O lango uma o le hita pipi na tusia le tusi. Ya, asi tata la nota ua ia ta ua pito la au. Ina ua e whalongo le tusi lea wale se toe o pili mamo o le whalongo iai. Lea sau sila, lea sau ai, lea sau whalongo, lea sau whaitau atu iai. Ma whalongo. Ia, whawhetai tu le po leo e a whea le tūlanga leo. Pea to a wha, to a lua, to a tasin tusia. O le vasenga a toa leo lo ia. E le mawhai e se tangata lo ia na o ina i lalo tu la fono. O na ia oso whai se mea au noa ma le ao te lenga o manatu lo ia uma. O le vasenga ato. O le vasenga atoa. I lau tau wha sa moa ina la o na inisi vaenga o le tusilna. O le nae au mai. E pei foi lele o le sosa iete lo ia. E lawe vea uma ia malo ia lai ei tono sa moa. Ia. O le manatu leo le tusi tala le na tusi al tusi. Ia. O le ao te lenga la o le melea. O le talila. O le talila e maua mai ia le au wha inga a toa o le anganga o le tusi al lo ia le ampo lo ia ian tusia. I le talila taimalangi. Lea la no wha sa moa ina. O le ai se taimi o no tango la ia le lau atu le wha sa moa le no tango o no tango mawhai la walanga e tele upu fo ile le whapalangi. E le ai sine tato upu wha sa moa e iai. Au o tango mawhai ala e tau mo moli le anganga o le context. Le anganga o le tusi. I le tali la le na tali ia taimalangi. O wha sa moa la le tali. Le tusi la lo ia. E le tau a te le au le avo. Ia le manatu lo ia la au mai. Langa o leo tato iloa. E le o lo ia umai ona manatu ia. E na o se vaenga o lo ia le tusi mai. O le tali la. Ale sunga i le pari. Taimalang. Pei o le tali la na o le lai mo a toa ia la fa inga la le o le tusi la le na mai le oli. Ia, o so nga vai foi le ia i le tūlanga lea. Ai, o le tūlanga ai e le tusi ia tu le epa e le tala whengai. Le la ka kalangoa le meo le fairness. E te le whapea a mea o e te langonango inga le fast. O te langonango inga le sap. O e te langonango inga le sap. O te langonango inga le HPP. Le o le tūlanga na. Wa ole reality le mfeka ese mal me lifa ia ile langonango e mo se mal anga mo le atunu atoa ina ia ai se ala ma puena fa pe te le langonango ina tus ia tu le pa ele ole tu fa por kiki le te langonango inga le te le langonango inga il tusi ona ele ole wa amata mai la vai sunga i tamai tai mali iloia le fa sa i el tusi ai la se e malama tele la i le itule. Ia lo ia fa se anga i oltusi. Ia. O tele o la tu la fa pe o le fast. O fa upunga la i tono oltusi. O matua le tala fe ngai ia. Male me te tau no o ia la tu tusi. O le palemia sa mo, ele se palemia al fast. Ia. Ale o fa por kiki le ori ia le mea. O ai le si tangata le tu mai ai tu i le sosile. O le li o le misio. Ia. O ai si tangata le ito tonu o le vaenga le tusi. Ia. O fale tu o lo ia sili o judges le tonu yo, famasi. O le ala le tulanga le tatu te loa tui. O lo na winga. O le ala vea mai amale ori. Awa pe o le te lua no fo maloia len tusial tusi. O al famasi. Ele o te le tal tonu tala le fa pe ele iloa ele sunga le li famasi no langa involvement to lua ile. Lon faltua ile il tusinga tusi.
o te le tatonu na mea. E te tau ana iso na sila fia i tūlanga le wa whai. Ia, e peo sa una to e so atu teimil nei i tūlanga o tusi tule. Wow, te lele a fianga o le fo i matanga luenga i tutono o tatou nu. Na tutongi tupe ainga ave tupe le maloea o ngai tangata nei. Fa mo maurunga fo i atu serve la tu. Ai leo pe u foringa mai wale ia mana tu foi sa moa sa family. Sa moa le ainga. E lo o mal me ele o to yanga va asi me il fa maoni na luenga ia. O le mea peia de whainga tonu whai sao. O tangata ni, o i whafo esem Samoa e su en latu ngā ruenga. O i esem Samoa, o e su e whaongā i eide te mina o ngai. Ai a watu Samoa ni tangata whainga ruenga i tonu Samoa. Fairness, le kakikano ai. E lema whaina tupu, i leo kako kirikiro, o whauru lunga o matanga o e le parliamente. Iai ale mo fai ku au le foi na mafuai me le fape o le toto le mafuai o le toto tino ma ano le mafuai ona ese fia me malisi ori io ona finta te tala no lo la me te official lo ia ele é anto fin lo ia sa mon kesi si tono taton a fia finga ruanga o ane su en na tunga ruanga i tonga au foi o tuila tu sale le akuila ma o mai tonga o i fiti o fasi tu ase si tonga fiti ai matura ta tu tata iloia mai fafo te lo te tonu tu tiro te tu malo fengana langa toya o fasi o ti se si tangata i mei o le sa o fengalo ngane ese fa utala i le me fa ai asa ili o ai le ku kusile que muso e fece tala. Ale manam lama uma Samoa. Who is really that person behind all this? Quando po lenga na ni mafupo ni to nga mea. Iyo e. So filinga. Lembali e tu le pol tu nga mele e. Wale ngatanga faya inga i palok. Faya inga i tutonu le malo il parliament. Ale ala mo so e wala mai atangata ina ia matuai toi faia se me malepe Samoa. Ole ala se fa te tau o tangata Samoa o lo lango ina ia le vai to inga vai ngale. Ole se la to fa tau i. Le tu lango le tusi le. E matua lango na fa nono. Ona o lo ia si ngia le wa tusi anga i o le ulai kia. Lo o tau pa ia mo tau malu fa lo ia. Ale la tala no le matai matua. Ile matai la titi. Le tusi la le na tusi e taimalangi le pali. E la o tala no sa o lava le matai matua tama i matai la le na fai le tusi le. Ya matai solo le palangi le president. Le vaenga le na lato sosoani i le tusi ngol tusi le. O makai O makai kengi ia kengi ia maleli le o le msio. O matai Samoa. O la tau na o le fautuaina. Awai le ngofu se palangi ngofu makusi se mea. Ia le palangi fo. O lan tolu e afu. E lo ia fo. Pamsing. Ia. O la fa fela ona fai mai la a fai ona fai se tusi anga i le palemia Samoa. O ia la o Samoa. Tato tweeting ala le palangi le. O ia o Samoa. E ia iso ngai ngomakai. Ele ai. E ia iso na tau ai ilona ia lava ia blood and flesh. Esa Samoa. Le ai. Ale o sau fai tusi anga i o ile lo ia o ile il palemia Samoa. Si sila la o tule e palemele. O au ki ke li o au kusi pasi mau ko nga me ke sau moi. Le o tato i loa sa o ia i. Le tō wha ma le utanga.
ale matai matua. Awa anga whape whaukua inga se kanga makua le awali ide. Ele ai sa kiteri. Ai ai le tō whamaleutanga. Ele o kusi koe ngā mele. Alanga o le walo ke le aulai kia. Se tu lou la mo tō paia mo tō malu. Tu lou o tō paia mo tō malu. Ale o kalango aku le makai makua ia oi. Ka kia ese la ka ko whamakai. Ka kia ese o ka ko ikunga. Ala ka kalangola. E makua au ia oi. Ia ona whaile i o fufuanga. E matua tu le epa ia oi. O le ala se maua whautuanga. O le mawhautuanga. Makua se ser ko mele o whai. Anga i la le tala anga i le talia a taima langi le whai. O i nala. Tato i loa le leina. Le se senga la le matai matua. Mal matai le titi. Ia. O sa una tu e tau wha mamla. O leo e to tolu foi la isiro ia le ufa sanga mai ia la tutusi. Le ufa sanga mai ia la tu o te meta yo miro lui. Ia. Nasa. Ia maleli i o pali ta tele so te mia na fi o te taranoai. Ia le pela o le te vai ia tu le meta. Ia male kuku wafi al observa po a pe observa le fa pa mai me luma. I o la tole e o meia ia whaeloa mai mea ia malako upu ngai twist ai ia whalongo ma le whae tanga. Io e ona ele se whawhitau i le titi whawhitau i o lo whiangai matato atunu te mine. Ia e tasi ale mea o lo o tuli loa. O le mea siri na leanga. O le leo mai tonu o tangata e le fito i tonu i whawhitau i nei. O mai luma as a frontliner. O me pito mai luma. O mai aua le meoreta mi luma tu atu le mai stamata. O le tu na tonu ana o le o le la lafi o tangata ni tu. Ai fa oso so mai tu inga me. Mai fiu atu e ta mi milo por la kunga ka milo e ka milo. Pai ka tu Samoa me e tu le mai. Ilo tato nu malele moni malele fa maoni o tangata ai mesia tangata ngaru lu o le maloso mesia tangata ngaru lu e mesia pona le a fesili nei la ile officialoi ile societe loi o ferla le kemi koku ai au koku merka ko ai le mesia leo fe ia e mesia le fe ia e kasi pe foi la le ile o pule ile atila. Ia. O le loia. Loia. Nga mauti noa lana sortu la fono fa maunia sortu la fono. O fea la utu le official loia ile mea. O fea utu official loia i te mil ale utu ia paula tanga te stele atu long totongi sos totongi samo wana manu malo ile. Tong kuata idioma. Ia. Se fu mal fa fitu mal lima pelena malo e case mpieme. O fea tonu la tu langa ale society lo ia i le mene. Te afa pea o latu lea o latu ngaduenga so soni pa msinonga Samoa ma latu ngaduenga ia le rule of law. Plasa sila ia i le vanga. O le tūlanga tonu ana na mana o mia i le whautuanga a lātou taito o lua o le o matai o a inga leo mai nei ro ia. O ina tongu asa tau ona sa idi ai ona whaila i leo le tusi leo. Awa o tūlanga tonu ana tu lep. O wheana i le taimina na tutupu ele pe vesi o le atunu. Ua fiu e whakalise lako leo. E peia ele i se asocia aloia. E peia ele i se asocia aloia. Ai tula i mai lo le malo le o nei. Sau a palimia ia lauli al malietua. Ale o feo soi mai i toinga me. O fisili foi la. O feo i le lo ia si. O ia puipuia le malo. O ia tau an tali mai ia i le ori. Ale o kali ia le CEO o le mtanga luenga o whamsinonga. O ia sa tau tali il taimin nei.
Tawan tali na ia nga iyo ile sosiologia. Pole atonu le wingal la tu sila. Awa au fa wingal tu sila. Tu sa lau fa mai sa ya la ulial malitua. E fa ma vai ese malpalmia ese uma ia. Uma nga ang famsingo nga ia fa. Ua pa maunia se so tu la fono alau. Ya valana. Ele fa maunia se so tu la fono. Ole tulanga foi le molianga le. Ole defamation. Yeah. Ole fai kala. Fai ka kala i ole mele le tupu nei Samoa. Pai ole. Defamation kile lo defamation ni. Wa pima le fanga ni defamation. Ele fanga foi nei Yamato. Ele fanga nei Yamato. Mana tu. E to tonu ai o ngaluenga fa leo ngaluenga ni. Elwa ko le maoli ya le lau tal tua u nei New Zealand. Elwa ko le maoli ku lu mo falling o leo ai makwai palau valle ai. Wa leo ngai abel defamation. Ele ya alwa se leo New Zealand alwa abel defamation. Because ole melna len tau to ai. Ela fa ia tu mai ala to ia mea fa le tonu tangata mena ai ola to e toa mai ola to e fa nga ina tu la fono me la isamo sole me ko mo le ko fai kala le o mo lia o le fai kala sele ia na pi a ka o ili upotusi o le par kala falona lua pio na amata me lunga le no fom fa valia mai le si lungo si parmia la bangu ai o melona lua pio ngo fom maka vai mai ia ngaguenga me ngata ile malo si o minsta mal me o ile malo si o le apo o le komsina o le matula un fa pena to ele matango fie va ai ma fa longo langa o le manatu tangata nei o waia ila tore to filoia le ai sisi faina fai tau o la to mafau o le piano o fai atu fa te ingalo telefone le tu sa pe le atu ingalo ia aba pese furu balu do ia lo se la wa fele tu nu ia fa sanga tu fa tasi mafau le tu atu ngai gama I mentian mela ia la ko ngai gama I mafau wa eu fai al par menio Samoa eu fai par mene uso tu loa le la tata no me mo ia neto mena o lo fa longo mai wa tu le tu tu mai e telinga ile atu eu ai ne tu le kelo America ile fia se loto ni tangata lang asia o na tu fa tasi ma fau o le tu atu small konia ir par mene small koni fo ile society le loia mena fai va tuarta la fai fa longo mai le tu pa longo e sam ia le la ole fa ma vai le siri yana o tau langi lana le o tau langi po le me o tau langona sina mea po le la fa pe mai le wo e se fa punga le wo mai wo advice mai e lo nei tu malo fai sina break e fece break ma pokiki pe le wa na etasiale au ma pe ese no na fa punga ina te la feci ma fau la le mele la kale ka vidi mai ise me o tau langona I mele o me o mai te tanta tu tilo ia ai mesela pe o le lawa lunga la vale terminei o le tusia so sai yete aloia a Samoa o fisi tele ya como le mea o fai ni me en yet lele o ele pongi sai isi tangata o le ko society pe o fisi tele na o le pongi sai foi la Samoa ato ia island tama loia foi loia ia e pongi sa mai I le mele o lesi o le pula silo fa usino ia ia sonoia e maliele bele tu le pa no o le tusi lena mai le oli ia si lunga ia le palemia ele o si lunga le palemia
Usa se statement na toi whamanatu e le wali i le palemia. Ona tūlanga, ma le tūlanga na iai ia langa whātou whala inga i langa speech. Whakaponga. Tusa o leo toi whamanatu e la wanga le, esere mā ngai o lau speech. Ai mai maule mā ngai o lau speech. Onga o leo e kofia o e ke alu e ke mingiska o leo. O le winga tonu na o le pea tango i whaali liu le leia i le si inga leia. Tei pea o le bea voe o le aki o le pomu ala wha mai. Kama moe o le la kongi aku le pomu. Ianga kongi ala ia leo le pomu. E whape na la u whai tau i il melea. Pea o lana si i mai whape na. Ina ia whamanatu i le sunga i le li palmia. Le fionga le li palmia. O tu langa i a leia. E se le mana i o me e te tanoa mai ai. Ai paua leo si mea o sas. Wa e nofo ma. Sa wa ilo malfa amtalanga lea. O le winga wa e alwa e te nofo na ele ministana. Ona ia mawhai ei. Ona e aba e sea ia umoriama. Se baba ia i la utau wha Samoa na i ele tusi. Ele tele sa whai tau ei. Ona o lea na walu e tau mawhai e. E wa aile tusi lea na tari ia pali. Ma nei ala ia. Tusa lea whainga ato le tali pali. Le mo mai le wingol tusi le na whai ele uri. La ela se teimio na tango le lau atu tau mawhai wha Samoa atu la tusi lena. Mo nei o tātou mātua Samoa le matamata mai. Tu le pa e eisi o se tasi oli i sai tutono le HRPP le whatua pa ua tu nei le il pai inga le walu nei. O longa sister-in-law la. No o latu e il matu barbecue malwanga le sia so ai sa wa si on sister-in-law fa mai. You know what? Na whanau nei o lontina o lontamao le Samoa o yol palangi. Ai ngangu mai ala ia umwhai mai. Sa se taimi au te ala tu e o le whalolo anti e olo i le auli le sa wel por kalame le ia ta ulola por kalame. Fono mai lolo matua ilan whanau tamo e kile. E lei lola, o te iei lungo lau por kalame. Ai la las whalei le no iei o, ai te u i amatu. Ai te u fono lo matua, ai kifong. O lai whailta wha tal noanga. Ona whai mai lai ala o steine leia, whai mai. Te ilo e te lei loa e iei se por kalame wha pia. E se le fia iei o matua nei a matu. E o wha ilo na iti nā wal Samoa. Mai ese le fia i mata i. Ia al TV ke le, awa i al tātou po kalame le alu nei. E peila le winga nā lau tala. No tau mawhai e tau wha Samoa o nala. O nai mātua ia lea e struggle mai i le wha inga o le mele. E te whinangalo i a yes taimi o tau wha Samoa atu le. Ia ole a whai apal ka lafo fo le mtata talo iai. E tati tau whaalau te leina ia le. Lau sunga il presidente Fiona A. Masui o societe alo ia. O te tusi atu le nei tusi o se sui ua whapapoleina ma ua tumu i le fia i societe alo ia. Ia o parkalafa mua. Ua whaailoa mai ia tau. Se tusi na outou tusia ngai i le fionga i le ali palimia. E whai masui o le societe alo ia. E whasilingi ai ma tā upu e whaatatau i lana ngā ruenga. Le alai tala noa ngā i le palimia. Ua wha malosia au e whaailo atu lo te e malosi. I le nei ngai ngoinga lea o te manatu e matua le talawhea ngai e le i whaatanga ina ma le wha le angaina o le tūlanga o loo umia i to tonu o le societe. Tusa la i lau to e tau lili winga o le melea. Ua whapea ai. Ua outou wha o ngā ina loo o tautu langa maua lulunga. I to tonu o le societe e whai maa outou alofanga. Palakalafa mua lana ale sunga il pali. Le whapea. It has come to my attention that a letter was sent to the Honourable Prime Minister on behalf of the Law Society, questioning matters related to his portfolio. I am compelled to express my strongest objection
to this action which I consider to be wholly inappropriate, unauthorized, and as abuse of the position held within the society. Pela o leo o tangolotu i e lalo mele, ua outou whaongaina lo outou tūlanga maua lulunga i to tono le society e whai ma oa outou alwhanga. E whai lasi tā ua te leo le mele i le tusi lea na le tali lea a le sunga le pali. Leo matua whai loa le leia tua i le sunga le pali. E le a wailo na ia tangata whaalo ia ma le CEO o le whamasino. Se sila la iei tu le epa iei le mele ua o iei ia tatu to finga whaalo ia le ua iei le teimilini. Ua a vealo lato to finga whaalo ia, ma mea ua lato solia i le tu la fono, ona o le lato, ona o le malo si anga lalea, leiti o foi a whai a kako whamasingonga, e sa wan whamisingonga e o ai a kako nge lengi lo ia la kau ke loa kuan whai unga e ka kaunga awal lokar ka pelok. Ai sa whamisingonga e le loka, pelok ka ho. Ia, sa le pakala whanon, ia. Sanoa. Pakala whanon lua, se iau whamanino atu, e le ai sa ua ia te tau, e tu ina atu ai se tusi whaapea i le ingoa o le society alo ia, e au noa ma le fesilingia o na sui. E le ngata i le whaatemo kalasi, e whaa leanga ina ai ma tā upu whaavae, o le tali atu ma le manino lea e te tau o na tau sisia e lo ia. O le kali la lea leo o whaamangingo i e sungal pali. E o le whaakemo kalasi, e le ai se a ia ma se mea e whai e lo ia. E sili atu ai lo la tu i loa. I lo o tangata lau tele. Ia. Sauro i lalo lesi par kalafa le lon tonu. Ile ave ai o au masui o le society alo ia. O le au ina atu se tusi aloa ia tae au. Ia le ala ua msalo ai ua umana ave ye. E wha ai loa aloa ia ai lo u le awai i mea o lo i tutonu ma le wha moe o lau tusi. Ile a fionga ile ali i palimia. O le tusi na e tu ina mai e le o se mea o te manatu i ai. Ma o te talitonu e le o atangia mai ai manatu o le toatele o isi sui usufono. Sui alo ia. Ia nala o matua mawai le lei mai ai nale manatu lao loia lea. Loia matua la lea o whai aku i la uri. Ia, wau lalo pe na talnoina le. Pe o le ki atoa lea o le. Pe o le ki atoa lea le ota lea manaia lo liuina mai o le tatu sina. O le angai mai o papali. Manisi o lo ia. Pe o le ki atoa lea ua sa eu ai wanga epu ai le atunu. Wa ana fa pe inclusive ia pali malato uma tusi lea. Pengtana ma te ia. Po a fo ini a tatou tama fai tio ini a tusi ma tatou tama fai interpret le tusi. E langala o lea manino nei. E le o te lea fo le tangata le awai le susinga lea. Pe tasi lea mewa i oeina i Samoa. Faton fitina fai tusi. Po lini sais le society. Ia mta upu. O te whawhetai ata ita ilo ia ua so whape mato tonu pe to whae lato. Lea ua against i le melea. Mana mai foi le tusi ata mita i o ele mitere tusi ata mita i o nasa. Pale tusi lea a le li o na sunga i pali. Ua matua tau tonu ai le fatu o le mele. Le ngata lena a le ua vatu e male ora. Nela anga i ko lalo ia fa momenta tu fa mo. Ia. O le memoni e le talia ina le nei fa o ngā se o le pule. Ona o le onga o le nei ngai ngoinga ma le wha le anga ina. E ono ma fua ai le wha maoni, le wha
maoni o le society aloia. O te matua fautuaina oe, e wha ma vai vave mai le avea ma presteni. A whai e iai nisi sui na langolangoina, pe langolangoina le nei tusi e au noa ma se whiutanga inga te tau, e te tau foi o na lātou ilo o lātou tūlanga. Oi mātou o se tino whaapolo fesa. O loo noa tia i le a mio wha te tau, ma le whaanga solonga te tau. O le nā tūlanga e te tau o na amata i le pito ilunga. Ia, o le whai ungal nā o le tusi e whaapea, we are professional body bound by ethical conduct and proper process. That stand must begin at the top. Ia, le ala ua tala nolo ia. Le ua tala nolo ia, le whai mai nisi o lo ia ngā le fast. Ngapi a kes mai, vai whele i mawhaupongo tangata. La ka ola i mafuanga e leina le sa o le tusi. Ia. La ka ola i mafuanga e leina le sa o le tusi i le vaai. O le pe take lava le tusi ia le ripania. E po fea lava yanga ia pela o le vaenga lea. Lea la ua au mai le latu manatu. O lo o iai sori ngatu la fono ale li parmia. Tatu li lola fesile o lo ia mea. E iai se sori ngatu la fono ua wha maonia. I se me ua wha maonia se sori ngatu la fono e talafea ngai iai le latu tusile. O lau tali e lea? Ia. E na atua inga ai lei se wha maonia? Iai se me ua wha maonia. Iai se me ua wha maonia. Ele ela se so tu la fon. E tau sa o name. Sa o lele lava. Sa te tau, a wha peo ni tangata popoto. Ele siringia le mea lea o le atamai. Ai langala, mea la le sa oi tātou. E ngā kālo waka mai kongo le whale aonga. Ia. Ai sa ulo e whai au fuafuanga i le me tau na whai mal me le tau na whai. Oi ngā lai loa ka poko mo ia. Anga ini tangata popoto. Mata mamai. E whaatali sei uma le launga. O le aso lima. O le masina fo. O i o le vai aso fo. Le pia e lau wai le. Mana tua fo i leota. Pe o le mea le kau whai e momori mai. E tau momori mai pa pe i ele conflict of interest. Ile iai o sori ngā tū la fono. A le tu watu me i lalo na ia. I langa portfolio. O le latu concern mo mua langa iai. O le conflict of interest. Ia le li pale mia. Mana sori ngā tū la fono ia. A le lata te whai atu. O iai se sori tū la fono ele se mea. Na ma salonga ia whai a le. A sau nei la le launga le whape o ke topo e foi. Ma sin fo, o le vai es fo. Le la wale si whamasinonga le wo. Pe uma ala songa fua e pora so rua e la wale. A le mena e sau ele se la le va ai alo ia i mena. Pe ma fai volanta to va ai le ota o lo winga. Pe uma lo ia o lo la to lo se fai unga. Ia. Le tatu va vai ia. Pe uma lo ia o lea pe o me fuina lin sau le li o fontoi. Ma fai mai i ana po kala me fai mai papo i. Na tolu ava ia so male per va ngali nei. Ia. E a foi. E fa le tonu la uli i pamstonga. Le o mai ala ko protection. E anga i le pamstonga le. Le la pe mai e tolu tau sanga le si no fo ingana umat. Ana tolu va ia so ia. E fua la i le whamsinonga le misau le la lau le vesfo. Au inga. Pe ia la tōringa mai o le, ua malama lo ia. Ta ilo, patu e fo. Ia, e sa o lau sau no. O te tali tō. E lua mea lai le tau te masal le malo le tunu uito ngā mene. Yes. O malama lo ia, ele isa mo lianga o lau lia maua i le mele. Le la le onga ka kope moi me ia. Ia mi milo le mafau o tangata. Ia popola le atunu.
ia mawhai lola ia leo ni whaamtalanga fo ile ia lauli e ono mawhai ei ona suia le mawhau o lauli le mali toa ai le yo o le taimi o le e lau ele whaamsinonga o le mua na ia o la tau ia le masau salonga o le lona lua masau salonga wa uma na la toi loa wa uma whaala tua le whainga le mea e moria ia lauli mena e lua tātou te mawhau ei au e le lifa lo mawhau wa matua popole ala ori ia la wa ya ui mai o ile ofisa o lo ia society le fa ke mai nge o le vanga momoi le fa le o lo ui mai nga la o nge ko pe mai nga o ile tu mai tu o le ile o fai malo le msio o le fa ela vel ngari ele si ke le al bud ke mi ngai pe ia anga foi la ver que singa sangi fa malo si ai o ia nga fa lo ia il sangi ngole ole tupele il nupifa lua será mo tupu ate sila ia tulepa ole foi esa ua foi famtalang ole fale tu o tuile e pale sailele ai ko tonu ole poara le alo ia sili alo ia le ofisa lo ia society esa orta o famtalang na le sa unel temin nei o le fale tua o lai e tu tonu o le board wa foi ia mo meu board foi ese amtanga lu seloia el fatu to ia le o board of o mene o amtanga lu ia ta foi tofia tuitua e pe foi nei New Zealand ia board health le mo te ia e mo te ia manaisi fa fianga io o matou lai o te tanoina ia me vo fa fitauli mani me tau on toi fa lea ia o lo tapapea taita o le society loia only lawyers only ia society ia loia ai la le por nga fa nga yungoinga ia me foi le fai pe ai ni me mai le malo anga itonui e pe foi la le por of e pe o por foi ia amtanga luenga ia le pandemia amtanga luenga pandemia e foi la toa por la to ia ese foi na te iton so fa ia tu le tun fai mai la sa fa ia le faltua o saile le tonu i le por la o le fantalanga na le o sa ni te min nei to esa fa ia maleri ile o le misio il vaenga le o ia na le i tua i le mele ai sila la i tu le so se me ala vale i tu le pa o ia saile le maleri ile o le misio e malea ola wa fai ale lunga ole po ale alla kapi le ko luana ole misio ma saile le vuela o malepe de o le se tu pe avele au le anga au la kapi a ile sa fai ei o ko luana ole wata tauna actually malo ile me to ile tu le ia se si mea whanongo me foi le te tau matauia na whaonga le wangai na umatudele me le na me vesi masalo salo le tu enda pa sa e sa o le leile mele na masalo salo ile tu e winga ile foi le mele na sangue le van ia le la le belna la saia le na mafuai ona le bebesi male si ta me si le wangalo me lo toma fo pausa le la fo ta ole sele you see a mainga la si harmony agreement harmony e le toe au ngana toe fai nei toe inga mea whapena. Ma tau alo ese le tatou vaenga, ma nei mea o afoi. O awa whata e poa. E ia le teimi o mea nā. Ai a o ina sāwalia ia meo tūla fono ma mea whapena. O tūla fono. O lo urata tonua. Leanga o leo atusi ma iai ia le CEO o le whamasinonga. Tusi ma iai se tasi po i olo i si nia to o lua. O lo lata tonunga.
ua tatau loa ona molia tangata in fail tu sile la lela fai mai si tangata ona lo ia le fast le a facilila la mena le na exclusive ia lo ia le fast ile tu sile le mena le na le longoina transparent pe consultation nese mea o mea fa maunia langa e loai mai ana le tusi alo ia e pongi sa fa solo atoata na tatu ko mumumua ali se fenka ko fia na e tusi nga wa ngofum fa sa mo mai ana le tusi mai tangata ia e le ma fain tatu ioina o polili sais ele society lo ia le mata upu o le portfolios yo pa wana tatu ola le conflict of interest pio inale pe mena banga ola te mi fu ina sa fa yeto ina ia ile tatu su el conflict of interest te mi fu na pale mi ai yeto ina ile sipito rona tali le sipito ron saninoa rona yo ya le tala tatu lo ia le ya fa pio lo to ilo upu yo conflict of interest le mena to fia i se tasi fu yo lo ia i to tonu o society fa ma nia sur tu la fono a fatino e fitu tau sanga fa pitu criminal it is not a civil ato se vai mai ale na tangata sau fa fainga luenga le malo not only to fa fainga luenga tu le pa mali tu tonu le ato malo le case malo mer case malo le fitu se pulu ma le fa tolu kuata miliona for that one person la kala tatu nu la fa ia fa fela la se tala vasenga loia male la tu society pe la vala le wono pum tam fa vai mai ia ngaluenga ale le ri parmia malona a fianga i tu tonu o vasenga tu la fo la se la tu vai pe fa pe wata mai te a fai wata mai tele nei tu ngatangata oi loai nale matua i fa au la tu fai unga na fa very biased makua bias la vole o fai unga ni le ale mena lai na esa o le ala sa no kana le mena le ona le longo la tatia la tatu olo la tatu olo i mo meo paki la le mena le ona le longo ia lo ia o le paki ia le fast le o tu la i mal termine sa tau na longo ona fa pele ye o le la faile matu tu sianga i le palmia a wa le se palmia nga le fast o le palmia sa mo ato a o lo ia al fast e te lo la o le o tau no mai a tau fa tai o le la fo meta te te o lo tari lo ye sili ia mana ia wa e mo se tala le o la fo meta tau le fa pe mai Government of Samoa Attorney General Su'a addresses Law Society press statement 3rd October i ona neila press release I fully respect the role of the Samoa Law Society in advocating for the rule of law. However, I respectfully assure the members of the Samoa Law Society that the Honorable Prime Minister Aulia Malitoale Wateapula Taivafosi Smith has not intervened with Yavaila. Langa mana tuale si mea na tali lava ia mana tua fo ile ole press release ia conference mo mua al Aufai News al media masih fionga le pare bia man tua le tala na le fa ie la u fa mai ie le u intervene ia ai pe va enga ele o tele ia ina nga vuenga ele ele u fa mai ie le fa msili le u pule
The Prime Minister Laulia de Maliatole with Chair Proteva Smith has not intervened with the prosecutorial processes for the matters he is involved in. These are sensitive matters that are currently before the court, and it is not appreciated to my office to that's Ia wa tato pisa-pisa le kag pisa-pisa ko ili to le. Ia o le tali na o kasi te leo kusisor. Ia. The Honorable Prime Minister has made a public statement that he will allow the court proceedings to take their course since taking office. The Prime Minister has not made any inquiries or taken any steps to interfere with the prosecution process. The Prime Minister is well represented by senior legal counsel in his private capacity, and I have every confidence that he is receiving the best advice. Iya. Iya. Tidak lewat. Mau boleh ayo kaso. Iya sama. Iya. Lewat mati tahu pan waktu masih usul adalah ufoding amai. Ya ua pipi iai malelo ia sili. Ipa masino ia foi. I lo ia to nen tatanwani. Patai ia tatu ulang le lapo mele. Iya. Não, le paisi tu ai ia patai tele lopo la temi na sawi pa fole press release le. Ia la so le ua manino mai ta tino ele fionga le li pare. Mele no pese ku na. Wa umana o mai le talia le o te repeat mai I le loisi. E iaina. Ele iaina le lawi. E parallel lava ia le mei e lua. Ele ese te me mitai. E fai ia le ngadue ngat famsinonga. Ngadue lawi le malito iana performance. Na te le iaina pe iaisan so tu la fano pele ai. Paftai. Ia o le o pe o fa manino me. Ya, malo. Se ua o talinga fi farongo la vale le so ile tusil nau au mai. Ya. Ai fa malia toi fo ima fa tu ala lo toi fo ile sunga ile loia silio le polo ia fo al malo. Ile tulanga fo yo le o sa ia tu le tunu. Ya, au tonu ana na whapeo na awhi whaise manatu o le loia sili ia o na whai maila ia leo sana tusianga ianga I le ofisa o loia. O so sa ete o loia. E conclude me whapere tusia te metai. Ia, ia. It is also important to remind the media to report more responsibly using inflammatory headlines on the online publications without making the article freely available contributes to unnecessary and misinformed discourse on social media. Yeah. Siya lo kau sa umeda ka mga ban. Mana tua foi ele mena na la fa la wilo mai foi le tusi le alo ia na mai momo. Si o sue poile sangue ai te lo to mai lo. O mo to mo no le yal tan talent tusi el tusi. Malva ngalen tusi el tusi. E o foi la ile tusi le na mai. Ai lo mai ai. O le ainga ai o le sunga ile li palmia le na tongia me o mai o al valele. Ado was seu man pa ngon me. Ale o no foi a no forto ina maliliu mai foi le fai mai ele ai o ole wo ala ole wo. E pe wo pe ya. Ai e one context ol melia. Olanga ko kongi e isikanga ele kongi el malo. Ole me na le fi falongo el malo le tunu. Ele fi falongo pe wo pe a po in kongi ale amala. Na to tong el malo. Ol tali ele ai. Ioma.
O fai wana tau puna. Ai le se mela ko kan ngoi ngai fua. Ya. O ika foi langa ia leo sanga ia o ia sanga ia ba le mase aba le e masangi. Ole me tonu ale le to le bana mo mia. Ole tutu au fenga ruenga le malo. Aisha, le bana mia le lo yesili. Le bana mo mia. Ia ona o le taimi fu o lai e tu malo ia le fionga ile sa fa pito atonu mena le foi la o tu malo nei sawia se fa ngata tau o te finga palemia langa o e tonu a i te tu le kapeneta ia male ia su ese lo yesili le kapeneta su ese lo yesili al parlamento ia rota sta melela sa ili nei o se lo yesili e tu mo pa tu mal parlamento ia ia isi sia u fa punga ya le ai o te rol na o matua manino le mai la vai la u fa mamanga na ia na imena tusi na wa o te lo te le tusi isi te mbiola to eta fa ta no ina tusi le a te mi te lo o matua le o no fu file mu ia le tu le nei te mi ia ona o le o ta fa sa mo ku ngar kusia a pali tele ia le foi la o e lau mai foi ia ma fa tau fa sa mo mai se vai ngal nana i lau mai ngol tu sia le la o ia la to ia le mbalo le tunu ia na o to fa fonga o te lo le ia se sia me si le tu mal mele o ta to fa fonga ia e oi ta to a velo ai la ia fa pe ma no manu i le lo fo le tua ina ia fa malam lama atili ia o te fa malu lua tu fo i vasenga o le sociologia ia ku sia ku ona o le tau i titio o tau, ele ai ele o se si tu. O ai lo teina ai to tonu ina il vai ngale tu si tusi. Yo. O se tamai tai fo ia e ata mai tele. A ele a velna. Ma mea ole a tu wai e te ola to ia o langona. E ma fai e ona o fai atu le mea o te mana o ia. O ai fo. Le fai atu e lau tala tu le pa ho le ile au light. Ia ona e lai titi maulea tamai tai ia. Le tu sa umata tu so olo granis le fale tu le lile o fai malo le ia olo granis o tau songa ia le fale tu mo sa vea sano malifa o le la alo la le no fo mare ula le lo tau songa lo kasin mo le e ana la tamale le la no fo mare lile o le fo la ele fenota paia nei mea ai sili na leanga tangata ni i vaman malo ai lua me sa o tatulu i sili le o tule mai ia na au mai foi ma fa manino a tili mai e lo i sili ia le apo le male lenga tusia ale au le malo le au mai e tulanga ole ti ngana fa mala malama fa fi so le a koso a tangata e leanga lotu e koso ale amal mea le fo fa manino me te mai te loia o lava tupe ale atu ia o lava tupe a taluai ona o le pasia o le tala tupe le ai ma se tu la fono e apa ai le malo i tupe ia le atu o ina le fa fitau io e le lanta faisilo i sile fa manino fa mala malama mai sa mola nu e o nas se o le tele tupe ale atu o le mta fa yoi le nale treasury o le treasury la tu te yo e tu paina a lona pona taruai le pasio tala tupe le te fa fonga le meta tu o le mena na tupu le ei wording le o mai le o le ma fa ina apa ia le tatu fenga malo male kapeneta i tupe ia ale malo o fa la i mai a le lu se fulu 5% le ma fuma ina amata mai i le temi na faile ia uni e tau mai i temi fai parota 2% tu salona tupe la fa inga todo se lau miliona o le todo se lau la miliona le e umal parota e fale mai fa tu i le tu samo tasi fa mai fia me va tu tasi vai sona to e tupe
tasia ile te taina nga fatia na tolu se lau miliona ile te mine nga tele me o le mera le fia i loa lau fionga leota le o fa malama na ia fa malama manga me ele lo isili tele tupe le malo ai taluai le mena le pasia le tala tupe le ai ese tu la fono me faina na apa sa mo tang sa o ia kabinete tono tupe no vinga e ono fai se tu la fono me fai ona tu la el mele ia so wanga i le vanga le mafalo fa mun tu le paso se malo la vai la langi nei la to meta o emergency fund yes o emergency fund e tatia ese le emergency fund mo me ala fa pe alu ai te ole talia tala tupe mai se vaenga fa upfai ia ona tatia lola ia leila lo fa nga lo le 25% ole tupe al malola ia ai le lo ke ala vale emergency fund le ole tu langa la le na lo tele 25% le walu ole la uma e o mai le malo le to ta silva ia so uma lo le 25% le ai le lo ke ala vale emergency fund e o mal terminei ele i to tau fia le malo e pasi el tala tupe e to fa mai nai la tupe le ai al malo ai le e pilionga ma fia pilionga la ye e tupe nan malo le ye le la wa apalola le minister tupe ile emergency fund le o le emergency fund ngale pa wala me ale head of state se fai o le sangi na tele to e fa ia mainga se tulanga vole le fa pe pasi ai le emergency fund e fa ha le ai e mana o mia lo le minister o tupele ye male malo sa mo le emergency fund pawal me le fa ilo o ile sunga ile fionga ile head of states sangi la ye le ngia ma mai ilo lana fa lau ilo ia o le o mali e mai ia le tupele e fa nga le terminate se to tau fia le fono fai tu la fono sa mo pa sia lo ia le tupe ole pa ingal nei ia fa nga yo ilo tupe nga ai tele tupe sa mo la ia sa le ota il pitole pa wan me fule le na ia manino pa no me tatu nu sa e to set nu wa ele me ka emergency for urgency fund ia for emergency ia po e ono face extension ia le pena pa wasi men fa le tun ole me fule le na vai wai dai le malo le pasi e lo martalo tupe o inala le mfaianga o komeki kango le malo ia sa le ele mfaina o komeki se vanga na o yesi tu la fono to inga keisi la pape o le pasi o talo tupe le mfailo wa anto inga me papena ang pape e sa o ale malo ye le ingi tu e me sa o fa ngale ia le tupe la fa nga ele fa nga ngara le metisi ia mole i fo le ia manino mal na mai tatu ia ma nei te le fa mal manga te mai tai ona upu no fa nga me le tusi ale wa pe wa langa i tanga te lango tu le pa male i pipi ma fai mai do wole se tupe la tu ore mo pa o i tu nga tanga so e el tu nga tala vole le tu le pa olana te lo ai le fielo o tele vo ni tanga tu le o tanga e fai ki keli alele manam ai fesili la to ina lai fa longo mai tatal ngai e tasi le fa longo to ina fa mai le nga sa la ir ku pen malo ai vai ku pen ai fa vai Ayo si o ngai la vai pisa mai ole se kupe le se mela ai ro vai nga fa ia tu ia mo vai no tupe ale malo ile from July to July or from June to June tupe tala fa tau tupe so le ke financial ke lo ita so le pe fa fia o me pela ko o so muli so si me ka ku so e un ko i ku nga kama vo le ku ilung al sofa ku mai lalo o le fa nga fa ia alawo a ka kawang fa ko me le mo o
ka mo ko nga me fu yo ka o ngai la o ka ku sa unga final so ye o final su enga o nga po ye pa pesor ba we I mo ka ikele se me o fa su ero mas ka me kiki poko a me ki e ngo foi copia I giro ko ka me ki apakasi o ka me ki piko ka mai ala le on ma ko tela sa fa ero ku ia na dua su enga nga falo ko I ore mo ngore lu ngor pe por name ore Michael Adams kilo Michael Adams so mai ore kali la le sin mo na vai atu ore ngo pa ngi fe mi ore kali this is the answer ese lang ku sele nei ku se Michael Adams mama su may the results lua su nga Michael Adams aleng sa su Esa unha é pasivo mo nga Michael Adams ale. Malo. Esa oile kusi ele sia ukamba nga ngalu kusi maile. Ngalu kopi mar kusi kombi voile le kusi ro kambaro ilang keki. Ya lu ro ila ro fo punga voile ro kambaro mai. I love you say Tom. Ale kusi Tom lenga fai kau. I love you say Tom. Ya sembaro tu lep. Ya kari fa ye yang me suri. Kali malam ufa malam fa fia. Fa malam fa fia. Ya. Saus kam ka upunya na te penaina. Uso fa monmot. Lei, pausi mata upu le. Ole tulanga fo ile ole tulanga le wa fai ile malienga Israelu ma ina ya auto inai I tonu Amerika ile presidente Amerika le wa ave le fitus fululua I tula ya pe fitus fulu aso na wa ave ya Israelu Palestina le la wa malia Israelu ole malienga le wa fai nei le vale e toi fa fo I mai I hostages aivo I Israel within 72 hours or 72 days ai tau firo ia le pomunga Israel o Palestina ole malienga lana le la o malia Israel ole mena fai ai o mal terminei ole mau mai ola la vai tala noa ia le au Hamasia ole o malilia isi tangata ole malo le a kasa o me sa o ye le se malo Palestina o malo kasa le ole o malilia ale la fa kali le wali ia fa la ve al Hamas ona ole o maua tu Israel ma Amerika o fai le mon le acting vo le acti le pomunga le pomo Israel ia kongo kasa o acte le wali ia Hamas nga pela ia le foi le ole mongi le mele kupui o ile le yo ngi me ai ma male mele fai me yo el pomo o kamaki ai le no le yo le wa fai le wali act foi le ai fa tino lai lungo technologies ye temin nei tasila namia ole o silingi ai isala elu le fa maonio ole por kalame le news le la langi atu Al Jazeera le ala o tali mai Al Jazeera ele ai ola sa ola tu fa mamanga ia ile me la tu putonio a vetu Israel ele ai ko kele o mai al mesa ole si me senga ko ke o mai fai me o mako ka fia ia mo me ai menga ele ai ole ma ba ku me ai ngo fo la o Hamas ma ko fa ka ngai me ai o la ko ngo fa nga ma ku fai ka ai lo fai la Hamas ai o mai ngai ka voi civilians o mai fa ka o ku ala ko le ala wa o le tala na Israel le o fai le Al Jazeera pe voi la o me la o te atai ila u fai tau ma la faraono o pe le Al Jazeera o le
o ngus pe pa le Samoa observe vai Samoa le lau fa ku sa ai ka malo o Trump ma ka ma place king o palmio o Israel o eli poki me sa pe al tala lauli na fai lauli el male to len fai I le media si Samoa o eli poki me sa e koe sa lor ka haka au vai ko eli poki ni mesi fa sa lor ka ko sa I ka ko fa ka wanga le o le tala na fu le wa fai Israel ma Amerika ile autosira ai vai la ile autosira te minne wa makanga se mai la ko avu ia la ko fa la wilo ia mala ko niusia mai o I kasa ai sia tanga le ke le me pepelo lang au mai le oringa le la wa makanga me se mai awa makanga me mai fai mai mo ka mai story so io o mela tu pulola ia pe si mata ku na no fa mo ma vo ele langa le o tele fo ia talama ma me o fa vai o ai lo ka senior ta ata mai o tinele ai na tusi mai ya mo fa ali lon fia ile sa ola tu tuila fa ya onga fo universite ma me va pena ai te o tusi mai ya e tu tono le society le e society le o loia le o lana fa seale o lana fa seale na mai ya o le mele no tusi atu ngai lunga ile I tulanga le o Israel ma Palestina I o la me kuna foi le no foi atu ai o le mele ye Samoa ma fiti ma New Zealand ele sa india el vai na il tulanga le e fai Palestina ma se state ai le fa pe ele o sa india le mea ona al fa pe e saini e awata fia le wa le ai le o le mea sa india vai ngale ina ia awan I fai Palestina se state langa o tangata Palestina o tangata Mosalemi o le Hamas a tola le tua I tangata ni o le mea na le ona fi nau Amerika o Israelu New Zealand ma tatou Samoa ma fiti e lau te le sa india le mea na fa state ia ai fai mela fa seal tu mai tai le sa fai a onga I tono a onga investe I o I Amerika ma Hawaii ma ia ai fai mela ia le la no tali le ia fa te o lo na manatu o lo foi le manatu ai ata tu toyo tu spaia ia ona mala la ia le o ingala ele fai ai lan ki keli ngal ku spaia ia ola na fa mamanga ile tulanga le tu lepa le on to watu se manatu il tatu fa sole ile I Hamas ia ma tulanga fo ole ia le mamanga lalang ia te lona tono si mataupu ia mai watu ai foi fa mai senga I so matu ainga fo I Samoa e tu malo ia le yalo fo el malito ile le tu fa fo ia mafua tamoto inai mulfanua ia anga leile tua I ainga ai me se foi wo mai masani ia va pe foi el tatu ainga inai Samoa ia mai va tu foi le fa tai tono Samoa au lo fa pe no fa fu mai tu I mai foi le muli panga wa ia tu te fai foi el tatu ala leo nei le tate fa sala wai tu lepa ia ai me se foi ia ona ia tatu paanga masani le ia tatu paanga masani e peio waenga nai ia le sunga le fafengainga kua malolo sunga ia Filippo Vili ia malfatua fo ia moa ia ai me se fo ia tatu lolo umalavo tau paanga na yuso ia I le matu Back and Save I lalo I Mount Roscoe ia o lo whaafonga mai foi Juliano Price ia se iuli foi Junior ia o la to umalawa lo whapeo na awai mai le ta whatatanoanga ia ai mai se foi o ni mata upu foi o tatatanoina awale lausila fia o Samoa
Ia, pero pauna si vaenga o te tui tau, pi tau o tuai, tu le pai le taimi le. Ioi, le tau sa ili atu tangata le lau wa bale me Tapur Kalami. Ia, pi o lena te au mai para vale ele fie ia Israel. Ika ia Israel foi meio kaunga free Palestina. Mena fetua, ta o le foi tau tuspa ia. Ia. A tatu taliaina lo le mele ia Palestina. Ia i lo kuspa ia o ka koe whaungai. Ioi. Leanga o mea le na ioi. Le ngata ngana mai ai maina prophets. Ko kikia maina prophets ngana mai le mele e o fo ia le tua oi le tau tala ia i le Genesis fumat balu. Sfuti malon foi pus fumat balu. Ele tonu ai lo tau ai. O ye sau tusi na fa bon mone. Genesis futi malon foi pus fumat balu. O amatanga na o le ngainga. O le ngainga le tua ma Abramo before Abraham. Le leia ta amata ta uai ta po Kalame o ta I manino pe mala matanga. Na le upala wale mata ta le lungo le o ta po Kalame. Ioi. Tau tio su Israel o le Ia, ole Genesis 15:18 lela o ka ngoi whaparang ia ku lepa ia o na ta Samoa ele se ngana e whaingofi. God making a covenant with Abraham. Later Abraham. Ia. Abraham a lela later o whaingoa lo le ia liu ile Abraham. Ia. Promising to give his descendants the land from the river of Egypt to the great river, the Euphrates. This significant covenant involved a covenant-making ritual where a smoking fire pot and flaming torch passed between pieces of sacrificed animals, symbolizing God's binding promise to Abraham and his lineage. Ia, pe ole tulanga na ole covenant. Ole whangainga le tua matangata Israelu. Ma Aperamo. Aperamo. Io. O ele konguanga ole mevesi ai. Ia ngā konguala ele tonuana le vesi nei. Ba ele map fasingo mai mamleanga mai e kupito e tau Ia se kawange la ile amosa kasi pamodmore. Leia kalango ele mfenka ku kalangoa fu le yai le amata mrifenga le Ia le fu la refer yai amosa ia minor prophets. First Amos 6-8. 6-8. Yeah, this is what the Lord says. For 3 sons of Casa, even for 4, I will not relent, because she took captive whole communities and sold them to Edom. Ia, si koe kaua wa ai aku lesi. Lesi vaenga ako le mea. Nga fa makala mea kuspa ia le mea mai le ngaki. E o mai le aso. Ia. Fasalanga na o ngā ele ia, mai tu ai ngā tangata ia. Le ka ongi o pariskinga. E o mai le aso. Ia, le sa o ele mea le fai upelon lua. I will send fire on Moab. Yes. That will consume the fortresses of Kerioth. Moab will go down in great tumult amid war, cries and the blast of the trumpet. I will destroy her ruler
and kill all her officials with him, says the Lord. Ia o ai la leo koe whai. Ele mawhainga ko whai kaua whane mawhau le mea. Ia. Tala mea tuspa ia lainga. Ba ai fula ai kaku o no foi la ile ta sanga me kaku o ngi rola ile pala au dia eskin. Ia. Alu le vanu no o iwi mamango. Ia. O le mai pi o le au mai fa valo anga. O le no wa faifia nga ele o sta. Nga ia fasuki, nga ia salalo longa ngu le pari fenga pe tai. O le koe ba ai o le atua ila na fia nga na fai. Na vala au ia eskelu alu le vanu. Dry bones. Yes. O toi vala au ele atua lona nu mai tu nga mau. Tu ye ano le tino tu so pe o le future calling ele tua e valo toi vala awina le no Israel. Ia. So le sau nga isala le o mekaniko e mau ai longa stete i le tasiva pavalu. Ia. So me mo le tau tala intus pa ia. A faila le pala vale mena o kama le lunga in fai mai e free Palestine. Na le tau tala intus pa ia o fa salanga o tangata nei male lau ele mai ana mo. Le o me se mi. Ia. Ia. Whaftai tele tu le pail tu langa leo o iele. Mana ia tele lo o mai o tusi whaitau ia. Toi whamanatu ele malo le tunu. E leo whai atu se au se isala elu i mea lai pomu e isala elu mea ia. De ai. E leo le mea na le tau te au. E le ai ase se o tātou fia nga mea. Tātou te leo fia umare mea lai whai. But, e tau am tātou wawa aianga i tua atu o le mea lea. Lea la o se i mai tusi ia. Ia. Mana ia le whaitau le i wha Samoa. I lau tusi pa ia Samoa. O na mana ia lai lea. E te malama i le mea lea. Ma tu o ele mel na o lo palau vale mai. Au te palau vale mai a maua. Sanga e o maua ngi sala elu. Nga. E ke palau vale mai. Ke ua kekero nguku ngā gei. E kekero nguka. O lo palau vale mai a maua. Se fua le leile tala. Aua le so ngā whai on wham talanga wa e langa e. E le sau lumba se malai o se tangata. Ali. O le ala na e lei ona tautu o lalo atu le mapo kalame a te autou. Au e te kou ke pala wale mai le po kalame. O le mena ilo ai le isau whai ai to e le isau mawhau. E leo oe sangata na o ina leipa wape te whaile na mea. E leo mau ona isala elu. O le ma te whai atu le mea o lea lei ona le. Na pala wale meri pia ni ka o isala elu ali o lea ka o mulinga ali whangau ali ale palemia i sala elu ali ke pala wale mai ambau sale. Vai wale ko mea. Maua vo isika ka Samoa ke vo whakele Samoa. Isa o ele tala ra ka mawai nga leilo maro na tali i le. Koru masinga lungo de va ke o kai au da safu pua o. Ko ka fea ele. E vai ungo lungore. Na kusimelengo wa te mata. Vai ka ngone. Wait. San, le kai i New Zealand. E ma ai ku lo le o la pu fa pe on maoli ka ka. Ano fa mai. Kan mi sa mo fa me kalas ko oi ele ai. O sa mo are o ka ko. E ke ua ku ele Samoa ia vape ole o ko fe misai. Ia. Pa tai uso maro foi on sa. Ia. Foi on sa ile nei aso ia tuia nei ava no lau sau no ngai. Ua uma fa kasi foi kaua. Ia. Ia faftai tele tu le pa mo le ava no. Faftai atu fo ile malo le tu no lo fa pe ona fa funga mai ta pokalami. E taua tele ia maua ia ai me se foi ia le falitua ia outou taimi whaawanoina mo le mapokalame. Tātou te whaasoa iai. O le a foi se ma whaamtalanga o le tauta mali i la outou whaafunga. Ia whinangalo mali. O le whainga lava i o sua ta inga o le tātou atunu. Ia ai lolo lava le tātou
whaasang tonu o tātou me whai, i le tua malona finangalo. Wai po o a tātou me whai, ai a le aise alofa i te tonu ia te tātou, ia e whaia fua nei me tātou te whaia. Ia ona whapea toile o sau whamitalang, whaftai tele tu lepa, whaftai fo i le whaltua, no whaalo, ai mai se fo i ale, nā fo i tūlangi o lo tō papa au ai, ia sunga i whawhengainga nai tū, sunga fo i whawhengainga nei fo i tū o ke lope, o lo mātou nofo mātou, ia, e watu e fo i a mālui puenga, i sunga i whawhengainga mo lātou whaltua, o a fo i ni whamtalanga ua le tauta mali i la o tō whafunga, ia, o tō lawa i matua atu iai a mātou nei, o whanau, ia, whapea fo i a lo sa mōlo whapen whafunga mai, ia, au sina o le tātou atunu, na i o tātou tina matama o lo whapea na tatalo pea ia so uma, a wāse le lei o tātou nei e lungo mene o medias, ia, whapea fo na o aso atu fo i mālui poenga i sunga i lo ia o Samoa, ia, o le avu i se mātala, ia, le ai, o se whamamanga nā mai a te maua, whaatele ina i le alofo le nganga o le tua. Ia o le tātou atunu ina ia whapea na mana malama atili, i mea o lo whapea na tātou whamalama na maina. Ia, o se au so atu na, ia, e mai se fo ia, le au ina fo le au pongsa i nisi fo yo, mai se le sunga fo il whawhengainga le toi ina man malo pensione, ia, o Lucky Slate, ia, ia, lo whangia le tua, ia, le whaltua, e mai se fo i no whaalo, ina ia whapea na maua pea le whananga mai le tua, ia, o se au lea toi so atu, a ia manu ia tele lo tātou weekend i nei New Zealand, ia au alo atu fo i o tō le tō asfaleile nā fo i tū o ke lope, ia whamanuia le tua ia toi tu le epa, e mai se le pokalame, whaltua man no whaalo, ia whapea fo i mātou nei i nei New Zealand, so i fua. Pa te tele uso, te mana ia ta uso atu e mawhana ia ta ia ngā. Melele iei ta fans, le hae whaita tano, ale ta lafo mai i le tau whaaleanga fo ia le seri tusitala. Seri o kupari, i malana tusi lena e whaasamoa mai. Lau le langarua umatata imi. Ai ta ala noala ia i le mele le vai aso fau. Ia. La fo mai la ia o le tusi la le pa se o tau mama ia ia o te e koe mama le va oki ia ki ia ui ole partai tele partai le tua partai fo ilo saur ta por kalame e manatu ia le fo ua ta se lua i le tala ua uma ne au mai e mamanua i le tatu ua ta por kalame i le nei tu la fiafi e te tonunga fa ia so le tua e memoriatu lo soifua ma ola ia matatu uma i le nava ia so fou. Tau tua whaauau lau si whonga tai a fou, ia tau anau ma whapeatu le ma pokalame ne ia fiafi alofa tele, le tua whafoi sia le malosi i lau fionga le li pāle mia, ia a o whaatautoria i a pulu le, ia a pupulsia o le o ngase, ia tarusia, ia whafuisia i se te milata mai, ia matoe fo ia tua i Samoa, ia i le atunu oro tari mai, ia o le ma o kalame na nei aso au iai se me o fale tonu ere ngana o pu ere ngana ia la foane i ule aina ia leota ta whelua i le vai aso fou alo fatele atu ia soifua ia na tu sa moa le na ua mai ale ma tau pua ma le uso i le ne foi baenga o le fiafi Paftai le lava ia le lango ia ma le taumwhai ia e maua se avanoa tātou te vai ma tātou whasoa ai. Tāua i o nem ta apua fia le tusi le ua lafo mai i le whaasaonga le tamaita i lo i sili. Lea ua na piti ai ia se vaenga o tu susinga alo ia la tu te le lang mangoina ia le tusi le na mai i le society aloi whaftetelea mo le whamaninonga o le atunu o Samoa ia tatu o maleiloa e le o malo lo le fili isi nei tama i Samoa e le o malo lo le fili isi longa kau ki feo ki maleo langangi te pe uma mere tupu mai Israelu ma
po le a fo le 72 hours le ave tali tonu mai o to le tala ele uma e o tau te feoti feola e se unga tupuranga e faipea na o le tau tala e tu sifa va hudi le so wansa tau tala e tu si enta tu o le mane mautino o tatu te toe pala vale menua i pio i fai atu le ota se fa mod modele uma un Israel e pita i o le e afua ona fai atu tala la o le e fai tau atu tu spa ia ma fea ngainga ma mea o lo tala no ai ta whole pipe mai e kenese e tau i le vala au lio foi numero tasi fasu mat fa fiafe na e fa uinga fai tau se disi tangata fai taunga na o le nuku Israel ia male so vala uma mai e kenese tau le faalinga o lo tala noa i le fea ngainga e a fifi tasi ale upu e a fifi umai le fea ngainga atona o lea a la o fa e a fie o e mao i le alofa e sea God is love. Manuia tele tatu por kalame tatu felo i tae au i le temi masani i le aso tae mo temi ne rato on masani tu le epa fa aftai li o sua o te fatu fa sui fuatu samo